Stevo, to su ti pljukanci. Vidim ja ti to dobro. Njam, njam. Njam, njam. To je to. Evo mene sa obližnje Livode, krompir u gaćama. Slatkiš star 100-200 godina. Ja ga zovem disko kukuruz, kako ovo lepo izgleda. Volimo klagir. Sjajna jedna zabava, zar ne? Snaga uma i volje. I krenuli su ti mirisi. Ovo počinje da bude čista ljubav. Nas je danas dve, što je uvijek bolje nego jedna. Božanstven. Rolovana teletina George Clooney. Monte Carlo, kockanje. U Aziji nije čudno da postoje muška i ženska jela. Jedan savršen obrok. Magičan začin, fin, biberast, topao, orašast ukus i simbolizuje plodnost. Kuvajte žuto i zlatno. Uživajte.